elaboración propia. Xa está a venda o calendario solidario de Amigos. Por tan só 7 ou 5 euros, dependendo do tamaño, poden facerse cun exemplar no que cada mes do ano ten temática mariñeira. Primero os vamos a presentar nuestro calendario solidario 2020, con máis 12 meses e un montón de quehaceres marineros. Pensamos, por que non lo juntamos todo? A principal novidade este ano é que o calendario é reciclable, polo que unha vez pasado o ano e cumprido o seu cometido, terá un novo uso. Después de que pase el año, podemos utilizar las bases como portafotos. Es genial. Como cada ano, foi o obxectivo de Lesmes o encargado de captar a naturalidade dos usuarios Amigos, auténticos protagonistas do calendario. Yo solo pongo la cámara, ellos hacen todo lo demás, son unos artistas. Y simplemente no hay que montar ningún artificio. Yo creo que la naturalidad con que salen y con que se ponen ellos, lo único que hago es ser testigo y estar atento a lo que hacen. Y el resto lo hicieron ellos todo, son unos artistas. Tras a presentación tivo lugar o Festival de Nadal, no que os usuarios interpretaron panxoliñas e outros temas navideños. A xornada rematou cun xantar en familia e unha gran festa de Nadal.